Tropiko. And we're back, mga idol. Oras na yun, eksakto alas 5:30. Iawis bigyan na kayo. Itiyain kayo man pa rin i-share. Dito'y agdamay na ta programa. Ito'y IFM 99.5 Lawag. Yung kasama na Idol Glenn nga hintay man denggen apo dito'y dumapayng ramen. Ito'y programa. Kablawan tayo bang kano mga idol. Dikita amin na G-Fam. G-Fam ti Palanit, G-Fam ti Nuang, G-Fam ti Alat, G-Fam ti Baka. Anong dito yan, Rain? Nang nangrunakin ni Uncle Marcelo Ganotisi dito na Hawaii. Baka naman pakape. Kunan sa kanon ni Ma'am Norma Ganotisi, wow, sana all may payong at radyo. Ay, baka siya to sumarsaro naman. Basta tumuto ka dito. Agi-share ka dito yung programa. Kaya nakastapay nga iwaragawag mo iti sa kakarubaan nyo. Yes. Iti pa nagdangig nyo iti IFM News. And kablawan tayo dito na dumay do Glenn. Sino to? Ni Ma'am Norma Ganotisi. Good morning mga idol. Lawrence, kumusta? And Darren De Los Santos. De Los Santos ka Santos? De Los Santos De Los Santos. deta. Ay, Hindi ka dalag deta ta. Siyempre kurang-kurang deta nga. Ni Rain. balong. Darren, ganaran eh. Darren, yun. Away, Darren talaga. Ma'am, di kayo na Rain. Muna mo tan Darren. Yung Darren Espanto. Oo. Oh, diba? And ni Clarita Tangonan, ni June Yes. Dumlao, happy birthday to the Jesslyn Dumlao. Dumlao family. June, Norma, Mina J, Norin, Eric Dumlao, Labao, California. Barawidan. So, yeah. Ayan. And ni Irene Rosemary, Ganotisi ni Antem. Happy morning, Ganotisi family from Bulacan with love. Yeah. Yes. And ni Sir Sixto Mamwad. Sir, hello, good morning. Good Lawag City. Ang singsingpet kayo, anawain, di kita estate ang kakabil. Ha? Sino, sir? And ni Marita Salentino Liana. Ken makapam... Dati kano dating programa kay Idol Glenn. Nga, talaga ang kiss you pati babae. Ako. Data talaga nga mang titikisiw ini. Mga di babae. Sa gawisyo ko pelang ka nagkikisiw daan. Data kung wala nga kwa kilabot ng kolehyala. O nakisiw ni Ayat. Di magkikita na kami lang agik-ikis na. Ito yung may kasalakan man lang may maristi may isang ipos. Kasi makita na kami nagkagariyak. And kasama ni Jesslyn Dumlao, ni Eric Calabaw Barawidan, Manipod Batak, ni Daisy Juan, ni Annabel Arizabal, and ni Kabsat Twinkle Albano. Ni bagabigat mo, Kabsat Twinkle. Hello, Twinkle, Twinkle. Little star. Little star. Ang big dakkel dito. Pwede. Dakkel ti ko na pinagpuspuso Parang na. puspuso na ka pala, ngiw-ngiwat na. Ayan. Naimbang abigata. Kabsat, Glyceril May Meman, Valencia Dita na Pedpisa Nicolas. See you later. Kabsat, I miss you. Wala. Ni Arvil Lau, good morning. Ni Yeah. Kabsat, Glyceril. Yeah. And good morning, Ken ka, my loves. Ayan. Tsaka mo, nakakaring katatan. No, may ka, ipatayab ka ka. Si Wawer yun, tabintar. Okay. Alright, ito yung nga Idol Glenn. Itan iti sumaro, no? Si Maruno ka DJ. Naudi, si Wawer. Pamulinawin. Ay, Pamulinaw. Okay, number 10, di Jai. And at number 11, so dati na kinantaam. Taga Kurimaw kami. Yes. Ituloy mo. Taga Kurimaw kami nga agdamdami. Ayan. Dinaklisan ng festival. Ay, katawa ka. Siyempre, Jay, Kurimaw kami. At barangay Bimanga. Ayun. Wala yan. Ano talaga? Kapsa tinggaling ka bagbuyan to into tanok ni Ilocano. Oh, yan kaya. Daka mo. And of course, mapantan ito number 12. Yes. Dinaklisan gaya mapa, number 11. Dinaklisan. At kasi ikan, daklis. Daklis. For the word daklis. Yes. Ay, mabalin di Jai, Rain. Daklis. Ilocano word of the day, daklis. And then number 12, Magdadaran Talip Yes. Festival. Iti Karasi, Ilocos Norte. Karasi. Ano di Jai? Kwa DJ. It's an Oo. it nagword ay kwa iso nangam day tagatay. Basta. Tsaka Habang
goddess neto eh. Magdadarantali. Mas goddess neto. Ko din. Deta sa DJ Consummate laing deta DJ pinag bountiful Ayan, dito siguro yes. goddess of something mangmangtenti bountiful blessings iti Karasi Ilocos Norte. Tamo ko di ko agad anak ko ng Lamin Festival. At ano ti mama pa ni Jay Mount Lamin nga actually Jay Mount Lamin pidigisuna. Duwa nagbudngan ka no. Iti Karasi ko. Karasi ka. Actually ita kaming Karasi pag naama ka mag na Jay diba? Ang kinamti. Aman magnakapailagay yung pidig no kwa. Lumaban ni kam sa twinkle. Anat ko na. When kaya ko dito dapat dati anana dito dati Axel na when kaya ko nakisuporti Bado kunana Bado festival usto ba siyempre ayun di ba and pa-shout out kin asawa kanungan ni Reginald Valencia madama paborik na danom ka idols ko na ni Ma'am Glycer sir amo nga ano tawag nan amo sibsibog ka hanggang nga sibuyan ang mga sabsabuyan. Sabuyan. Sabuy na ita. And number 13, Amian Festival Tibang Ilocos Norte, which is amuyumot, di ba? Amian, Abagat, kung una din. So, Amian. Diyan ko dito windmill da. Di ba namin naso di Jai? Dito parang kwada di Banggi. And of course, nakayumpay ulit. Empanada Festival number 14. Batak City, Ilocos Norte. Yes. Ay, excited nagtibatak kita palabanda nga kanayon di kita eh. Di tilang na butak sa Idol Glenn ka. Dito Chinese. When. Hinena. Di na pan EJ ko Oo. Na OFW ng Minisuna and then di na munuan niya ti kasano nga DJ maayatan di giji amo na kang kuana and tapos in-incorporate na dati inyaramidan dati ang panada tani ni ko ani na naglurin so real life tayong di Jai kasi lakas Jai kasi di ko ana iso nga hindi paramanan I want to go to ko na di ba ay kasano ka DJ di bring your mom sang ikabil na sa China Hong Kong sa itatang nagbaling kasla China kanya DJ Chinatown mo DJ Empanada diba? Festival nagbuhat na istoryana nagbaling mga kasla dyan mo ti story ti kwa idin so nga napintas ado nga klase di kaya kasi ti panunot ti may isang nya deti choreographer storyteller di ba ano pintas actually and umakay to Badok ton Fiesta na Rambak ay alam mo kabsat kano dito sa mga i-PM nak mga kabsat Twinkle Albano pangasim hanakabasit yung iwatan welcome to ita Badok ay don Fiesta na Rambak ko na Fiesta dagayim ta Badok unsa and of course next Ginnobat Festival ti Adams Ilocos Norte. May sa mga nag-champion mo dito. O talaga? Yes. So it's all about deto basta di gito IPs tayo at talaga nga nagpipintas di presentations da and then they are always on the top 5 nadadala ta top 5 so nga kanayon nga iso ti medyo abangan ti tattao nung pandagbuya anyway continue continue yung lata kaya napintas deta tapno makita met digijay umbing ka digito yung generations digidi ko ato digidi traditions digidi naggapuan tayo kasi tiamo dalag siguro kat Ilocanos tayo but we have roots on in Ugorots correct Cordillerans kaya mountain Bimaba ada roots tayo nga kasjay so and number 16 Idol Glenn dati may isang nagbaling champion ni Basi Festival. Yes, Pidig Ilocos Norte. Actually, handa ka nag-champion. They are the defending champions. Si Basi Festival. Agsubling at back-to-back na nga. Kasi wala pang nag-back-to-back eh. At na nagsubling ng DJ after how many years? 5. Di awon pa DJ nag-back-to-back nga DJ. Yes. DJ same year at hampay awon pa kasi DJ. Ngem dito yung pidig. Kaya lang nga ta naisubla. Back-to-back nga ta. Naisubli da nga ta DJ
When? DJ Kiss da. When DJ, gan? agbalin siguro nga Tory dun. Dati kay Smack lang. Smack lang. Ken. Siguro na baybay gaya kita. Baka data pinag-champion naman. Correct. Ken ko naman, Idol Glenn. Ken, di ba man Ken, adap ka lang ata anak detay influensya tinasangerda. Ang jowa kad nga ta digidi. Agasawa ka no. Agasawa da. Well, agasawa da ka no. Iso ba? Ano yan? Actually, baka masublit ada to baby dan. Ay, wan. Narigat met. Pili ko adan to baby dan. Amba. And, alam na yun, nagsuon ni love ko. Si Katita yabta si Wawer mi love. Okay lang, deta talot mo mi dito yan tad. Ito yung bangan. And of course, sumaro no, Kangayedan Festival Pagudpud ito. Yes. Pagudpud, Ilocos Norte. Ayan. And next. Ay, dayuda ya. Number na digita. 17 dito yan. 17. Number 18 dan. Bakbakara Festival. Bakbakara Ilocos Norte. Ikan-ikan matlang. Bukto. Ita, among dita, Bislak. Bislak River. Na istorya data, di gaya bukto. Di gaya matiltilo nga ikikan din. Ayan, that's the story of Bakbakara. Anyway, at sapay ko, no, may incorporate about the GJ OFWs na Bakara. Nga, so dati, dito yung nakabakbak ng dagat. Yes. Puro Hawaiano. Puro Hawaiano. Tama, Speaking of the rain. Diba? Nito ulit nga the abroaditan. Spain mo di dyan. At least isuda amin abroad. Ay talaga mo yung awidan da. Ano chocolate da nga kunada mga idol. Chikulit. Diba? Ada chikulit. Ada tulit. And number 19. Dahil dati kwadaanan nakabsat Tingkel. Yes. Ay, si mabalit na gana nga bado-bado kon. La Virgen Milagrosa Baro Abadok Fest. Actually, La Virgen Milagrosa talaga lately nga ko isuti talaga nga saladan. Yes. Actually, napatidag. Dedi pinagbalinda nga nga La Virgen Milagrosa kaya haanlaing nga dedi dapat ite basilica dedi. Ay, sumalaang. Iso kasla nagbaling Center of Faith dita Badok at dapat basilica da ditan. Minor basilica. Minor basilica da kana. Iso nga titatao dita Badok ket nasa santuan pero ket Twinkle. Ay sorry Twinkle. Sorry. And of course, dati na atin kami datoy. Atin dagmot na. La Virgen Milagrosa Baro Abadok Festival. Wait, ay so nagtipunan. Pinagtipon da. Ate baro badok ket baro nga badok di jud. Yan, di nga men. Pinapintas kami no kami makuna nga baro abadok. No pang kadita mall. Gumatang ka DJ Badom. Baro abadok kana. Number 20. Naawan. Sige rin to. Kabsating kayo. And number 20, Dumadara Festival Pasukin Ilocos Norte. Why apay nagbaling nga Dumadara? Kaya itong dumadara da. Kasi may isang kanakalan deta dabi lang amin. Actually tadabi lang tinagapuan na deta. Dumadara. Inadaptar da lang. Dati Asin Festival. Asin kasi hindi ko sa balitatan Dumadara Festivalin. Actually adto kami ti festival damot ita ko ay kinuno. Amom day Sunflower da. Sunflower Festival. Wala pa kami jay. Amom ti Sunflower. Iso dati muna nga DJ bak ay LGBT place tayo. Iso dati muna nga naka-recognize the LGBT community. Ita nga ito'y pasukin. Pasukin Ilocos Norte. Iso nga they are very open. Ito ka open-minded nga municipality on LGBTQ. Iso dati muna nga nag-acceptar. Iso dati muna nga rakop iti Sunflower community. Dito ko. Iso nga nakabiminas ta aduti pakasaritaan di pasukin nga kakaiba rin. DJ ko ada.
ti istorya. And number 21 tan, Idol Glenn, may kadot may maudi, Manalon Festival, Marcos, Ilocos Norte. Yes, sapay kumata, anya dito yan, anya dito yan, agkwada pa, ag-strive da pa, kasi kang nahin da nga dati babando na doon. Ang dati ko challenge da, kasi ni one of the richest municipality is one of Marcos, ayan. Yung kakitaan na mo makita ang pulos nga, ang covered court. Oh, di wow! Hindi nga men. Alam ka ta, sa pala ko mata maka-strive. Ang strive hard guy pa, apo ang taga Marcos, Ilocos Norte. Ilalain nyo. Kasi ano eh. Diyan the Jamaica. Jamaica. Hello Jamaica. Kumusta ka? Jamaica Pastor. And of course, last, Abuos Festival ti Banna Ilocos Norte. One of the best din na no talaga nga kitkitan dito kasla pabuya na kit nagkikit digiti ubing nga adam na kasla. Bueno ya. Tatry na nago kit nakadto ubing no ko. They Abuos they kuton aya. Dalakkel nga kuton. Nagwet nagijay mga idol. And that's it for the list mga idol. Alakit sa pila kumata. Gan dati ana apo damdamagan nyo. No apay nga awan iti Sarat Ilocos Norte. Ititan ok ni Ilocano. Damagan yun to kan ni Idol Rain Santos. Bale nagkuha ngamin nagsinarungnudan. Nagsabay gaya. Nagsabay mga idol iti binakol kan dito mismo apo. Nabinas kumano nagsabay. Yes. Di ba? Kasi may tampok, may bida mo dito binakol da. Anyway, kuha ngamin dito kasla kumamat adak may suggest ko kung makada mayor about ko kasi guling-guling din at kasla nakigidandang kasla si maruno lang pero the preparation nag-iba rin lang eh. Digijay ag gulguling-guling digijay makilablaman ti guling-guling ka per cluster. Haanda nga tan-okan. Digijay talaga nga inalada nga para tan-ok dancers and tan-ok props man siya. Okay. So ay mga idol, ituloy tayo itong ang itima pagsasalitaan dito ay tan-ok ni Ilocano Festival. Kalpasan apo, kadagitoy apamalagip, oras tintera Pilipinas, alas 5:47.